Umongameli-ke uCyril Ramaphosa, zingane zakwethu, uhlangane nophakela umthakathi Nongizwe Mchunu ngenhloso yokubhunga ngendaba yangomhla ka-30 June. Izingane zakwethu-ke okwabekwa-ke umongameli nokwadaluleka ngalo loluya suku before 30 June ukuthi-ke uyazizwa izimvo zabantu baseNingizimu Afrika futhi uzolungisa, uzokwenza konke lokhu abantu abakudingayo. Amaphaphu phansi, amaphaphu kubantu awehle. Izingane zakwethu-ke izindaba-ke lezi-ke ezisematheni kulezi zinsuku, kanti iy'ngane zakwethu sizokhumbula ukuthi-ke laba-ke yizo izishoshovu ezihamba phambili kwi-March and March. Sibala uJacinta Ngobese, sibale uphakela umthakathi, sibale uNgizwe Mchunu nabanye-ke ngane zakwethu. Lana-ke ngane zakwethu-ke kuqubuke inkulumo enenhlabathi noma inkulumo enokuthi kungani uJacinta Ngobese yena engabanga ingxenye yomhlangano lo obunomongameli. Umbuzo-ke kubantu-ke iloyo. Uthena-ke mayephendula-ke uphakela umthakathi kuma-comment-i laphayana ekhasini leNhlaka Production, uthi-ke uphakela umthakathi, uJacinta kushuthi kule meeting ubengabizwanga, kodwa ayikho into ebaxabanisa naye, kodwa kushuthi-ke la bekufunakala nje uphakela umthakathi. Uthi kuyenzeka uphakela umthakathi ahlale amanye ama-meeting uJacinta engekho, kuyenzeka futhi Nongizwe Mchunu ahlale amanye ama-meeting uphakela umthakathi engekho. So lana nje kushuthi kuqondane ngale ndlela kuqondane-ke ngayo, ngoba naye uJacinta waze wakhomenta wathi naye usamangele ukuthi khona i-meeting ehlalwe nomongameli. So khumbula-ke phela ukuthi-ke njengoba kune-March and March eNingizimu Afrika, vele inhloso ukuthi kuphendulwe izimvo zabantu. So naye-ke uJacinta kushuthi-ke wathatheleka phezulu-ke. So sebeyasho-ke laba abanye ukuthi-ke kuyenzeka kube khona imihlangano ehlalwayo enye ingxenye yabaholi ingekho. Lokho-ke akusho ukuthi kunoqhekeko phakathi kwabo. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangane laphayana kwi-comment section, sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko.